unim de ma Agradaa asesa no den ye konfo panyin ene ye motia mi nana motia ye share meeting okay because ye o mani ngwase ka dudu say eba we ye ntone duro na ye ne baby fa ho a obema ngwase because etumi wo yuasi utie asofo bia ano bia do ye konfo bia ochi baye oye bayefo konfo bia wochi baye na asofo bia ochi baye bia oye bayefo Minamika, mina the greatest nana motia the whole nation minamika. Asofo bia na obia piese o chiba yo ye bayefo. Adentia. Utie. Sa wunye wuti ho no wunni baye nim wontumi wo se we bayefo. Obia bodua pe bode be menu ene banchi menu aka wo na pe vertical so na frame say nana Usi obia maybe nipa we some obomedua mpese me dane dua na me nche de kwan ebe fa so edane dua awo dane ama nipa na na wo dane ama na sei uti obia sa nipa bebre wo ho mo bone dua adua bi wo ho no ma mo bo ebe 1 year na ebe 2 years na ansa na ebe chiwo Akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesa Benjamin Shaw sedane da munya ebre eje adwati nsema yede ebesomo awa ye fidie kase ye asumune setuma GHD eje ye adwa na yede nsam no bade ne na yabo ne se bedese mampohina abomu no ene se de tie ne obi anya ne chefa edi efrimu na ene deye Ghana fo dodo na ene eye akonfo anase wo mo yesunsum adwuma dodo na edaute ye mame eye evangelist mama part ne nsakra ye a chese wasakra se so wo ya asore no won kro ne ba no wo mu kirima wo se wo mra bonten no mfa nkiremu bi emfa embra wo mo hunu kwan ofa aso ye den esesa ye be ya wo call bible school ne won kro ne ba enyina no wo mo entimi endro eye emu azuko ene nnioma abusua be ye kase be ye wo wiase awugididie enne sansem ne nyina no ye bebo eye ne nyina eso enu ntimi enyi wafide no fra mentwa me ho emra ye ba ya domu asuko Yo na abusianfo we dia yansa bre no nana moti ahene ewa hanu ma chese ye ne no ebedo ensenumu ezukwanu ntimu ka me ho na ye ma no akwaba sonko ne mfa nkomo twetwe no enhihye so nana ye mo akwaba me kwala me jeso bibi abokodi nyankopon adum nti hu ye ye da Kristo ase na ye mame evangelist mama padudo na ninu se Agradaa ne nsakra ye dodo na ene wo mo nya adwe binum hu ne se won sakra ye won so na hu no sifa nana Agradaa dia no ye nipa bia o ma konfo bia wo Ghana ana wo bia yuase nyina no ma enungwase o ma mwani ngwase se ne sen demiti say no ma enungwase no because nipa bebre omuko ni nchen a juma na omu hia no maybe obi pepe maybe na tonne ma na nko yi a ukwa obe for people ma say ko ade achi a obenyo loto number na maybe on fe say maybe na me sumsum na mpe loto number and on fe say na maybe me kra na mpe loto number okay juma bia maybe na wusika sam nyi a na ukwa obe ka say dware dro 3 days and 1 week no na obenye loto number obeje osika no pe do mo ye no pe nipa be Agradaa dia no ya dia yes unim de ma Agradaa asesa no den ye konfo panyin ene ye motia mi nana motia ye share meeting okay because ye o mani ngwase ka dudu say eba we ye ntone duro na ye ne baby fa ho a obema ngwase because etumi wo yuasi what you say otumi wo yuasi ba Agradaa no wo honum no se sika gari sika den wo kwa na enye yie wo sika no so wonye biem na se kra wa babonten ababa be campo se eye akom no tumi bia omo ya akomfo no omo ni tumi bia omo si odomo ya akom no sa akom dia ye wo honum no mo wu ne papa ana mi mama no mo baba wu ne was yuase okay adia bia eni yuase o mo nka na asem
Wunim se obi tie utie. Wunim se obi ani ho okase se okwakọ die okwakọ pe ehie duro da. Okay. Debi obi epesika duro. Na denti. Sisika na edi bibia. Ani ade no ewo ho no. Okay. Ntu no mu kana asam na ade ni wiase omu kana asam. What is them children? Ade bia ni wiase omu kana asam. Na mite ho no maybe metima akase na wuti ho no betima akase maybe e kwakọ die ehia. Na ade na wo kwakọ die sai ehia ndu. Ehia do de obi ampe. Adenti. Because ehia de nya de pa. Ade ni ho. Ade bia ewo wiase na wo eye owo sase so eya de pa. Okay. I just akom ya de pa. Akom ya de pa. Domum bin no mu ko twa no mu ko tonda de se ebusum no mu na ehun se nya de pa. Nya de pa nti wo hwa ebra na ye maame na wo kom no na akom no na ya akompa na nya akompa. Na nya akompa. De nti na wo kasa. No nya akompa. Because wa kasa an mu hia ye na mo ye madwen se mo enhwe na mo anya bibia amfa ho na je se wo ka mo ho. Set tatam no o mani pa bebre awo brad. No mo baba pie se Agradaa betima ye se Agradaa betima ye se. Na nyina na ye ntro na enim. Na munim. Na enim. Ba mi pese omu hu se omu ye training no omu hu se we obi ye. An omu ansa no omu betima ma obi akwan ansa no omu betima pie. Okay. Aba television su adwane num. Obi wa na no akonum ne patashe no bie no oba television no adwane num no ni tumi no nim bebia no nim se omuko akokọ we fa na enfa no baba ka se oye konfo kwasiafo the ben na wo sua tumi the ben na wo ye edro na ye djuma the ben wo you as in the ben na wo say maybe nipa we opemboa firm nche oba bebia akoyi man so who ne say maame ne nsakraye no won sakraye so si oye sofo oye evangelist the ben no kwakwasua o Bible school I say no the entity ye de wontimi fa memetu dwa say ha na me ko school anase say obi akọ school obi amfa memetu abonti mi gidi ye say wu nyine ye de awo ko school wa amfa ntu dwa eze ye de awo no so wakọ ne Bible school e wo kokọ mu a no de wontimi emfa memetu abonti. Okay say e fie no me yampese obaba pese ojo obi a collection onye de nyame kire no say so si nyame na ye say boy yampe collection bia baba bua Ghana for baba kana kure kire Ghana for yampese de obe baba pi o pie ba no si oje collection no si oje bibia on sakra nipa do mun nim ade on sakra mu. Oh okay. What I say omo do mun ni bi no omo here omo mi bi. Okay. What did them say do mun ni bi no na mo be hu sampa wa sakra. Ebusuya said the ensam no ekono eno no. I said be ya wo mo be hunu se ye maame Agradaa wa sakra na che se ne ye correction kra ni kwan se wajibi offering ni kwan se wajibi wo na asore dem honum won hwe ye na che se wo mo ehia wo mo no wo mo emfa wo mo no mo sunya sika na daddy se obi free akom na wo ba Kristo mu akom na efree ni mu kura suman anase tuntum a wode ye adwuma no eguso ene ne ete ho anase wo so onye bibia ansa na efree ne ho enye se ye ya momore entimi mfiri ne dache ana obi wo ho no ma okwa kope kom no to no so. Mi ti ho no mi kase se mi sekra se mi kwa Kristo se enye ye adenti na enye ye. Maybe the tumi na mikita na anade mi na tumi na mikita na ebe ha me. What is them ebe ha me? Nti say ye ya mamre ma wo ansa. Omo ya memori kura udim ye wa utie tumi we. What I say mi grandmother tumi. Okay. Mi kase mi be hia anade o kase obimbia be hia obe border. Who can say entra from na say na betma shi utumi no then to bet okay me be mo Ghana city 1 billion wo betma shi we nko na won border ma e kire say wo ye bema ba mi ye sa nim kuram hu okay what I say enema bebre e wo Ghana ha e say bayifo ana enema be pie e wo honum
I just say anye say Agradaa for kwa sem na ebeka. Okay. Na ye hunis dodo na esusu say abaifo no wo mo ne mo akonfo na ya na mo ye baako. Enu nti na bi wo ho no ma mo ntimi nche wo mo ba bi wo ho amutimi che wo mo gu wo mani mu ase ma ne ye nukure bi wo mo. Utie. Asofo bia ano bia do ye konfo bia ochi baye o ye baifo. Konfo bia wo chi baye na asofo bia ochi baye bia wo ye baifo. Minamika, mina the greater Nanamotia, the whole nation, Minamika. I saw for Bia now, Bia Piece or Chiba yo by for. I didn't see. Would ye? So when you would you honor wouldn't buy any more to me was aware by for. What is them? Would you honor? And now don't you wouldn't buy any more? Who buy that to say where by for? I just said me would be. Nsa na oba wo se we buy for incident na ya mo de motimi chi eye ebie na mo tie ye wo abaye su baye tumi se bra asasusu eye ye. Oh okay. Bra asasusu eye ye baye sabi o baye enya de bone ba nipa bebere o mo dan baye na ya de bone ba na baye first na baye tumi nya de bone. Oh okay. Aya kwan ben so na wo bi betimi afa enya eye baye tumi woni utie abaye de ya baye nkasa no first na ye nanamu no muti ase no maybe asam we betimi ana obi pe aborchire maybe wura wo ho no betimi achichire na me kwakọ pie bebi ampe pie no what is them chire no what is them chire no ba sisia no baifo bi wo ho no ma omudan we maybe otwade na twade na ye ne ya no kwa ya sambi na etiao. Okay. Ba mi to me wa baye. Ba mi wa baye nkasa ba mi abaye nu enya de bon edi ye amanfo papa nya de bon. Nti wo baye no de ya de adi papa baye. Me see tum sa wo de wo ye baye fo wo baye no. De debate ma adi papa me see baye ba yu ase na nye se bransa susu ye na nya de bon. Okay. What is them children? Baye nya de bon. Nya de bon nti wo ba nipa bebre omo dane ntu aya mbe chire de baye na baye fo otime ye de otime mba ofie ana baby a usi ofie bibi obi wo osine fie baye fo na ha no betuma chire baby a wo akonchire baby a baye bia na baye fo otime ye de ontime bin ukura. Na ya nana obi ewa abochire na se ne nkrata asem enkoye nuoma enkoye a oba waso ye so na oba na ase a ye emwa bi wo ho ede masa nipa na na ne dia ne aya tumi kitu abi na ere de etima ebetima ma. Oh okay. Now kreda na bebi a ope ana wo pese wo kwa aborchire ye wa aya de kitu abi na ebe ya ma na obi ana ye wo ne ba asase su so obetu kwan akwakotena amano ne dabi yebe hwe wo kra no ana yebe hwe wo sumsum no ansa obi a wonim say obi a was star be 4. Okay. What is it? Obi a was star o himfufuo na o matima was star be wonya hin no wontum was star be 4 you say 5. Okay. Ntu wuya maybe ombe do be see hin ya no was star 4 enye ye nye say wo ba ho na de yempe star no ba ko aka wa ma ntu na ya obi wo ho no akwa duru bebi na o mo pam no ba fra because the way ne star na 4. What I say? Baby a ye wo US bia ye wo sumso ana ye wo star baby a otimi kwakwa duru. Baby a won sroma de wo be kwakwa. Wonim say lotto number etwa no. Lotto nkasa no. Obi wo ho no ma wo ye dan a wo man lotto enye yie. Be ne kram peloto. What is them say? Ne kram peloto ntu wo ka say wo man lotto enye yie. Ana obi wo ho no ma maybe ye wo sika kwan bebre. What I say? You was scan coin and cassa wo hon. Okay. But the movement me ya no mbe never mouse stories. But it's who bow mu first and all from first no mouse so make us say man we e china who send this kalma obey the say nana our now obey say we nu anye scan who send mam na enso and scan aba sunsun no pese o mama kra ona dabadabada
Enti udwumadi ankasa enesen den ankasa na wo ye apart from say woni moti aye adwuma na no enkoda nchen din biem na wo sa eye. I'm the only person, the whole Ghana. I'm the only person who can love your life to change. The whole Ghana. It's not any doubt on it. But you say brofo ni so biem. Messi, I'm the only person. Okay. The whole Ghana, I'm the only person can love your life to change. To change for you. Okay. I'm the only person can stand Ghana and let your everything to done for you. I'm the only one. Oh, okay. Na say ujina hono mo a obetumi aboa ma nipa hye brasesa. Asesa ma. And now when you are there, any place you there, you want to get don't say that so many people lie for you. Call me and say that Nana, I need money rituals. I'm not going to say you that buy back. I'll command the money for you. But inshallah, I will show you the way you do and get the money. Inshallah. Dabi, yen kwa ponchi. Ba ye den betwa moja. Ye betwa moja. Na che say ye den yan yankoma de na moye no. Because utie. Itie. Obia wa the ope. Ye wa sika draw kwan so wo honum. Okay. Ye wa someone wo honum. Okay. Obia de o munni tumi no mu na e ka say inside money ni ewiase. Instant money no. Obia de o munni tumi no o mu na e ka say inside money ni ewiase. Because nipa bebre adada omu. Na say instant money ni say kan mu konya free hin. Ho amu na de bre mu amode ma wo mu. Ye wa motia bi. Ye freni ye wa motia bi e freni hagurba. Hu ni hagurba no. Masa wo boa. Asa motia ni sika no okofa free hin na de eba. O se motia wo mu ntweska. Utie. Mitie o. E motia ni obi wo wiasi sika bia ube pe e frame ya mbeka Europe so na pounds so motia ni betima farmer. Okay. Omeko bank asset afama. Omeko bank akwa fa e dia bro. Ayo na che se ne banks a eguo nyina na busuafo everyday free. Abusia ensem na de edoso na so ye bre no ma ye kwan wa wo hwe se de wiemu aye ne se de neoma ekona na che se hu behia se ensem ne bedwitwa so na so aha de ye nya eye aha eba eye ye den a ye beba na ye de wo honum no nyina no ye biebie so e de akere mo se huhumu nsam de aya na edosum enti na ye de yen komo no eba eye na wie no obi etie wa na wachira kwan na wodi ni nyina ka hwan me chire aduabo o chire duabo wo die obi abo no bo odua obi abo odua pe body be menu ene banchi menu aka wo na pe vertical so na frame say nana wusi obia maybe nipa we sam obomedua mpese me dane dua na me nche de kwan ebe fa so edane dua awo dane ama nipa na na wo dane ama na sei uti obia sam nipa bebre wo ho mo bone dua adua bi wo ho no ma mo bo ebe 1 year na ebe 2 years na ansa na ebe chiwo wo de frame say nana me pese me hu say maybe omo bomedua na den na mbe den afa hu na dane nana frame wo pese wo se bayifo na how na wo ka se maybe nana me pese bayifo ntimi hamia nana chese ye de yankomodo sie a enesa na chese wo bebo nsem ni nyina tofa na de wo telephone number atu edwana ye de amai my telephone number is 059 2048 108 apart from me use number biabim into 059 2048 108 into obia de ope bia obetima frame wo pese wo ko aburichire na enye yi a obetima frame na wo aburichire na oni pps obetima frame na wo aburichire na wo case court case ana bebia wo how bia wo nim se nema bebre wo ho no yentimi kan so o social media be wo de frame bi sam se nana se na ha me now nyankopon adom nti abusuafo na chese aha na de nkomo twetwe no esie waje nche no nso betimi da beto your comment section like your videos na share on all the social media platforms esumidia ene ekwia sikapa makram